ebile le arogantše le bagwera ba bohloko kapa ke re bahlogo ya kgomo ka kapa ba bangwe bona ba bitšwa bagologolo ka baka la leleme le ba bangwe bona ka kapa ba senyagalletšwe ke menyetla le mešomo ya go fapafapana ka baka la go se kgone go homola ba bangwe bona awa le dirile kapa ke re le dira gore ba phele monate e le ge ba berekiša leme le go jabetša bana ba bangwe mašeleng le dithoto e šita le tše dingwe tša bohlokwa leleme ka kapa leleme. Professor Moremi o gona fa gore hlahlamolela taba ye ka botlalo go fapana ka diripa tša gona gore leleme le re ka le reta ra reng goba ra le sotla ra reng a re bientsebe re ithuteng ka mebereko e mebotse kapa e mempe ya leleme. Mekgatlo le mekgatlwana e mentši ya go fapana e wile ka lebaka la leleme. Dikereke di wile ka baka la lona leleme le. Owa a re šieleng Professor Moremi a re aleleng ka botlalo bana bešo gomme ge e le rena re tšweleng pele go anywa tsebo ye. Ntšha ba bangwe bao ba senang tsebo mabapi le thuto ka leleme le bja tsebe o se hlaelwe gomme o gopole gore re tla be re le live letlakaleng la Dr. Moremi le letlakaleng la Motse Community Radio 963 o ka tsena gona fawe wa kgona go re bogela wa kgona go fepa le tsebe ka dijo tša yona. Maloba le beile camera di le sola Go la pitšentše kgolo ke go boditše ka re o gona Professor Moremi fa a ke tlo nomonea sebaka se nke a tamiše motheletše kgole le kgausi mo ka beng a re theleditša le gona Professor. Malome ka kapa ga ke dumediše mafata a matelele ka go tlologa ke re ka mokana ga ona magoši a gešo madume ke ao a go tšwa go phahla a go hloka sekutu ke re thobela magoši o mma go rena mma go setšhaba ka moka ka fao ke dumediša mangaka a ga borena ke dumediša bommangaka ba ga borena ke dumediša dibishopo baruti di-archi ka moka ke a le dumediša ka moka bomma moruti ke re thobela basebeletsi ka moka baoki
bao ba kgonang go thuša ka kua mangaka ka go fapana ga rena ke re dumelang kgole le gausi mo le leng gona ke dumediša meloko le metswalle ka moka ke dumediša batho ka moka ke sa šie motho mmogo le bašomi mmogo le wena malome ka kapa moapei wa pitša e kgolo tšatšing la lekgono yeo e leng gore tlhogo poledišano ya gona ke taba e thata yeo e leng gore e swere batho ba bantši kudu baswa batho ba bagolo batho ba bannyane bangwe ba ka gare ga malapa dilo tša bona ga di loke ka lebaka la tlhogo poledišano ye re tlong go bolela ka yona tšatšing la lekgono ya leleme leleme professor batho ba dipotšiša gore ke ka baka la eng kapa go tlile jwang gore banna tloutša baroka a no nyaka go no re ruta ka leleme tloutša baroka ba be ba bone jwang ge ba šalle ba tšea leleme ba letliša ka tsebeng ya motheeletše leleme malome ka kapa re ile ra ba le maitemogelo a gore batho ba bantši ba senyeditšwe ka lebaka la leleme leleme ka kua pukeng yela e felang e bala ke dikgwari e kgwadi ya bomateu kua go 3 go Jakobo monna Jakobo o thaola seporofeto o re leleme o a tegantšha go bana o tseba ditaba ge o rata ka mokgwa o e gantšhang ka gona monna o ka no tshuma naga e ka gore wena o swana le lehlokwana la Manchester le le reng ge le rata le ka tshuma naga ya swa ka moka o bolela ka leleme setho se senyenyane seo se gantšhang ka mokgwa se senyetšago batho ka gona le sa kgatha le gore le senya ngwana motho o mogolo bo malome bosesi dikgaitše dibetši ba borena leleme ga le nyake go tseba gore le senya go fihla kae e fela leleme le a senya ge re bolela ka leleme malome ka kapa ke nyaka go e thoma gabotse batho ba ikwešiša motswadi o sepetše a kgantšha ngwana wa gage a re wa ka ngwana o eme ka gore le ka gore o ne dintlo o ne dikhamphani o na le ditšhelete tša go fapana le kgono ngwana o a sokola ka lebaka la leleme le e leng gore ke la motswadi wa gage rena le bana ba e leng gore le kgono ba sokola ka lebaka la leleme ba rugile batswadi ba bona ka lebaka la leleme ba rugile bomma go bona le bopapa go bona ka lebaka la leleme ba rugile boabuti ya bona leleme le kotsi batho ba rakilwe mmerekong ka lebaka la leleme go palla go swara sephiri sa mmereko bangwe ba rakilwe mmerekong ka lebaka la go thomeletswa maka mošomong ka lebaka la leleme bangwe ge re bolela so malome ka kapa ba swerwe ba swaretše melato ye e leng gore e hlotše ke leleme melato ye e leng gore motho o ne o thoma maka ra go mme o ndirile ka lebaka la gore leleme ge le boletše le ria gore monna tsebe a tloga a thietša motho a thieletšega gomme ka lebaka la gore motho o ne ntho re e bitšang gore ke leleme la a tloga le tlalletša ebile le efa mabaka motho a sepela ela ruri re na le mathata ka gare ga malapa le batswadi goba le basadi ba rena basadi ba sepetše ka lebaka la baporofeta rena dingaka re botša motho re re ya wo ga se mosadi wa gago mosadi o latlhegetše ke monna o nkebeng a monyetše ka lebaka la rena baporofeta le dingaka re re yo ga se monna wa gago sepela o sela motho o gatlana le motho le kgono go sasa wa go moporofeta goba wa go ngaka gore ke nyako tseba gore motho ola ke yena wa nnete na mangelo ya gabo a rerile neng ka motho medimo ya gabo e dutse fase ya bolela neng ya be ya lekolla medimo ye ya be ya go gatlana le ya bo monno neng jwang no kwa ba shiba go botša gore o ga se wa nnete batho ba fetile ke dilo tše di botse ka lebaka la leleme re bolela so malapa ga a sa boledišana ngwana o ne o thoma makare gomme na ragadi o nthetše a re ngwana o tšere ditaba tše di bolelang ke leleme a kry-a batswadi ba gage ba dutse fase ba bolela ba re yena ga se a loka ebile mothola a ka re ria ntwa gore ngwana a tšea ka tsebe a fetara ga ya go dula le mmagare gomme ke kwele ragadi le malome ba re goba ke kwele ragadi le rangwane ba re batswadi a ba sa boledišana metsi e thubegile ke bolela so malome ka kapa motswadi o sepetše ka lebaka la stress o sepetše ka lebaka la stroke o sepetše a opa ke hlogo o sepedišitše ko go hloka boroko le peine e ileng ya ba gona pelong ka lebaka la leleme o monkaga ya boletše maaka leleme o bolaile batho leleme o thubile malapa a batho
leleme o senyeditse batho mebereko leleme o rile gore batho balwe re bolela so malome ka kapa le dingaka re lwesha ke batho ka lebaka la leleme gomme le rena re le dingaka re no tšea maele wa go sereselo o kwang go bolela batho ka lebaka la leleme leleme le tshumile naga ya swa leleme le tsene ka gare ga malapa mantši malome ka kapa ga go bose monna le mosadi ba lolanto ba sa itsebeng ka lebaka la leleme gobane leleme yena e le kgoši ka gare ga malapa a batho re bolela bualo malome ka kapa batho ba tshumilwe goba re bolela so malome ka kapa leleme le rile gore go be le bothata bo bogolo ba gore batho ba bang ba no strike ka gare ga strike seo batho ba swara re bolela so malome ka kapa leleme o tsene ka gare ga dikolo motho a no huetša motho a re wena tlogela sekolo a se go tšwele mogola ka selo leleme a bereka mmereko wa gage ngwana a tlogela sekolo re bolela so malome ka kapa motho o tšere koloi ya gage ye e leng gore ba itshepile gwane o tla motho a mo huetša ka leleme a re rekiše nto e ya go tshwenya motho o e rekišitše le kgono badimo ba inyaka ga a sa tseba gore a ka e buša jwang leleme le sentše mo go lefase le re le mmo go lona empa batho ga ba bone motho wa go ba le leleme malome ka kapa mmereko wa gage ke wa gore ga a tsoga a iše ditaba ke mmereko wa gage motho o ke mosenyi motho o tletše go thuba motho o nyaka hlokomelo kgolo ya go feta ditlhokomelo ka moka leleme ke moloi wo mogolo godimo go lefase le re phelang go lona leleme ke sera empa batho ga ba bone batho ba latlhegetše ke go bona leleme gore motho a tla le kwešiše o le kwešiša ka morago ga nako e telele leleme ga se la loka professor wa tseba le kwagala ga botse kgoši ya ka le kwagala ga botse ke leboga thuto ye a re bue re bolele ka bobotse ba lona gore ke eng se e leng gore lona leleme le ka kgona go ntšha ntwe botse ye e ka kgonang go aga motho ya phediša motho ya tlišetša motho dilo tše botse leleme ge re bolela ka leleme leleme le sepela le kgopolo ya motho re na le leleme la kagišo leleme o kgona go dula fase wa nagana wa tšea ditaba tše di botse di a dula lelemeng leleme ya ntšha ditaba re monna gešo ka ke go fe maele mosadi wa go tshwenya re ya mmona ka moka ga o robale o go kwiša bohloko mantšo a keletšo a go tšwa go nna ke re mokgotlelele mmitšo mme fase o mo thuše ka maele gobane o latlhegetše ke tsela ga e bone leleme o kgona gore a go thege o nyakile mmereko o maketa ka mehla le ka matšatši o sa tlosane le dijo leleme a tle mokgotsi wa go ba le maele a re monna a re leke gape leleme wa kgona gore ngwana a sa bolediše mmage a mmotšiša re wa o sa mmolediše tsa mo dula fase le mamago go sentše leleme ke yena ya bile a tlo boang a tlo lokišang leleme le ya agiša ebile le ya thubiša mara le ya le ka motho gore ka mo kgopolong ya gage go eme ka mokgwa wa mohuta mang bana ba motho ga ba tshepane motho le kgono ga a tshepe mmage o mo tseba e le moloi o palela ko go ya ka gare ga lapa la gabo o kwele rena dingaka le ba porofeta re mmotša gore mmago o eme ka gore gomme ge o fetša go bolela bjalo o swanetše o be le leleme la kagišo bona phoso o be o bue o ilokiše e nyakela gore o ka ilokiša jwang leleme o sentše o tsene ka gare ga malapa leleme o lošitše batho ba phatlalane malome ka kapa kudu batho ba ba swanetšeng go loka godimo ga leleme ke ba porofeta ke mangaka ke baetapele ba swanetše go hlokomela se se tšwang ka gare ga magano a bona ba lebelele gore leleme la bona le thegege le be gabotse se ke wa no bolela ntho o e bolelang ke ye batho ba tlong go e latela leleme o sentše leleme o tsentšhitše batho ka gare ga dikoloto ba fora ke banna ba re tšea taxi ye ke tlo e patela tšea vene ye ke tlo e patela tšea lori ke tlo e patela monna ga a fetša go e kry a itšee a e mo a ya go gona ke ile ka kwa bohloko ka le lengwe la matšatši mosadi a re monna professor ke tšere dikoloi tše tharo monna a re o tla mpatelela tšona
monna ka lebaka la bohlale ba gage a ndirela di-pay slip ke theeditše leleme ka di kry-a e fela le kgono ke šetše le dikoloto bophelo ba ka ga bo sa le bose ka lebaka la go furiwa leleme ga la leo ka malome ka kapa leleme le nyaka hlokomelo e kgolokgolo gobane re ne batho ba ba reng ke ba go bolela mo lefase mmere kwa bona ene ba go no bolela batho ba lefase le ba bolela ba bolela mo e leng gore ga ba sane magomo motho o bolela gore a ba bolele le dilo tše di sa nyakegeng motho ene batho ba mokwe leleme prof a re bolele ka a case ye e ka hlolang ke leleme go mongwe wa lona mohlomong ke le ka kapa ke le ka tsela e na ke eng ye nka e bolelang ka leleme la ka ya ntshenyetša dilo goba ya nthakgafatša malome ka kapa wa bona ge o thoma mo lelemeng la motho go dula lentso la gore mothola gore a ka hlagela ke kotsi ya koloi wena ka bo wena leleme le la gago le thomile go fetoga moloi ola le moketeng ke ba ka hlalana ke tsege ba fetša go hlalana wena o dula le yena o senyetša motho nto o tsebang gore wena go o fetša a o ye go yona mosadi šule wa mmona gore ka kapa motho wa modimo rwe le mpa e šetše ilata 8 to 9 months motho o gausi le go fetša o reng ka kry-a miscarriage leleme le ya kesa mmago a go rela a re ngwana ka wena ga botsenke o ka no se kry-eng yalo goba wa se kry-e mmereko wena ga botse goreng gore o ka re o ka hwa wa go kesa ene kese e so gore e tloge malome ka kapa batho ba bantši ga ba tsebe e nyaka taelo o hlape o tloshe mantšo a motho a ileng a bolela that's why re na le taelo re e bitšang gore ke mmolabong e nyaka batho ba ba go bolelelang ba go bitšang ka maina ba go khesang e kgone go tlosha bothata bo boleng mo godimo ga gago batho re khesitšwe empa ga re tsebe re lwa le batho ka lebaka la leleme le leng gore le boletše la re nke ba kalwa rena re lwe ebile re be re kgahlise manaba batho le kgono malome ka kapa ke kwa bohloko ge ngwana a palla ko go etela mmage ke kwa bohloko ge ngwana malome ka kapa a berekile a tsena ga gabo a gotse tšhelete go bonala a ya go ija le bagwera ba gage a palla ko go rekela mmage sešebo ka lebaka la leleme le e leng gore mosadi wa gage le mmage ga ba kwane mosadi wa o ile re ya tšhelete ya gago go mmago o tla e duma o tla ba e bona gabotse ka lebaka la leleme la mosadi mmago ga e bone prof ge ke leka mohlomongwe go tlaleletša dipolelo ka moka ga tsona tše o di boletšego mo ka baka la leleme le go ne le batho ba bangwe prof ba e leng gore ba te toile bona ka baka la maleme ya bona mohlomongwe motho a no re a dutše a no re hei a wanna ko rena ena re ka se tsogile re berekile re ka se tsogile re nyetšwe wa te kesa profa automatically wena dilo tšeo di bolelang o a te kesa nna gabotse nka se tsoge ke bile le mosadi nna gabotse nna ke a bona gore nna botse nka se tsoge ke bile le lapa nna gabotse ke a tepona mane nka se tsoge ke berekile go kaone mane ke no a bua le o a te kesa wena self wa te kesa ge le koloi ke tla phela ke namela tša ba gwera le tša meloko ya ka yona nka se tsogile ke rekile na ke tla e reka ka eng ka nako ye nngwe malome ka kapa motho o no kesa ke mmaga a re wa mmana go mosadi o ai a ba tshwele marefa a sa ra o yena o e ka se bena o kesa ngwana wa gage ga a mo fe maele a gore motho a se yana mara nke re leke go moaga o ka se nyake go bereka ka batho ba ba lokileng bereka ka motho a seng a loka o leke go moaga le yena a dire gore a agege a itukiše gore a tla kgone go sepela godimo ga molao leleme ge o ka le dumelela la tsena ka gare ga lapa la gago wa kry-a motse o ka moka ba šetše ba no bolela ka wena
wa kry-a motse o ka moka go ya bašitši ba tseba taba tša lapa la gago e šetše e le košana ya medirong ba bolela ka wena o tsebe gore malome ka kapa o ka gare ga bothata ge o ba ka bona e le basadi ba kgobokane ba apeile dipitša ba di apeile ka leina la motho tsebang basadi ba gešole ka gare ga bothata hlokomelang leleme leo la lena le go batša o mongwe ngwana opelang dikoša le tsweleng pele le apeeng se le se apeileng o sa bolela jalo prof wa bona matšatšing a re phelang go ona matšatšing a lekgono prof go ne le banna ba go seba man wa sa gone banna ba bangwe ba le sebo ebile go ne le lapa le lengwe ba seba ka moka ka lapa ko gore ge ba dutse ba ija dijo tša mantši ba enwa tea furugu kapa ba dutse ka fase ga mohlare ga ba kgone go bolela ka tšwelopele ya maphelo a bone bana lapa leo le ya seba ka moka ga lona prof kore ka mo lapeng leo malome ka kapa ba swere ke bothata ge o ka tekry-a o le monna wa tekry-a o le ka gare ga lekgotla la lesebo o apere paki o e aparetse go seba wa tloga ka gae o hlapile mahlo wa tšea colgate gago monna wa hlapa ka gano le baratse wa ela go seba o ka gare ga bothata wa re o ya go itiša le banna la ela go seba le ka gare ga bothata ga go ne mo le yang gona ka nako e nngwe wa tekry-a o le ka gare ga lesebo wa kry-a ka gare ga lesebo maleme ya lena a lle ka go lakaletsa o mongwe motho lehu goba bopelo mpe le ka gare ga bothata batho ba ka gare ga bothata malome ka kapa empa ga ba bone ba duma go tswa ka mogare ga bothata empa ga ba tsebe gore ba ka tswa bua go ne polelo ye nngwe o e boletše ka be ka ra jwale prof jalo o laetile jwale go ne le motheeletše šo Regina Molomo o re theeleditše a le ka Erasmus Clove ka Pretoria o botšiša gore prof na leleme le na le kalafi na ga e ka ba le na le kalafi bana bešo na e ka ba e feng re le batho re thušegeng leleme le ne le kalafi motho ge a bolela o swanetše go tekwa pele motho a ntša lentso a le sepele le kgopolo bangwe batho malome ka kapa ba ba feteleditše gore ba no bolela go nyaka ga taelo ya mmoya bolo ya go kgona go tima ditaba tše e leng gore wena o a di bolela ga di nyakege mo lelemeng la gago leleme le ya thekgwa le swana le mmele o a thekgwa leleme la gago ge o ka re o le morapedi wa se thome ka go rapediša leleme le tseba gore leleme le le o phela le tšhilafaditše mmele wa gago gobane o tlo bola ko go rapela mara bothata bo bogolo godimo ga mmele wa gago ke leleme le le bolelang maka ka mehla le ka matšatši one ke leleme le le lošang batho ka mehla le ka matšatši ke leleme le le sa agišeng ke leleme le le lakaletsang batho go ya bobeng le le senyang mmele wa gago le go ka rapela bošego le mosagare thapelo ya gago ga e tlo ba selo e ya go senya ke leleme la gago rapediša leleme le ka ge tšako boa boletše ya re bana hlokomelang monnašu monna ko mothata o a senya hlokomelang mosadi šu ko mothata o a senya leina la gage ke leleme ditheto kapa ditebogošidi di tšwa go Shadrack Maphothoma a re tloutša baroka Prof Donald Mremi, the one and the only honorable together living legend ka kapa ya radio voice of Motse Community Radio Station. We thank you every day. re leboga kudu mantšo a mabotse go tšwago a buti wa rena Shadrack modimo wa mošegofatše a mo fetše dibotse ebile modimo wa ba mo thuše ka lebaka la bothata ba batho ba welang ke kotsi kudu tabeng ya leleme wa bona malome ka kapa ge le ka re le le balekane le le ba babedi wa kry-a o motee ka mogare ga lenane leleme le ya ga lenyalo la lena godimo ga lefela ka lebaka la gore o tlo ntšha taba tša lena a di iša mo go seng go swanela go ge o ka re ka mogare ga lapa o ne le bana ba ba 5 wa bona o motee a e ba le leleme gona le dutse le kotsi ka mogare ga lapa gobane le ka se kgone re ge le bolela ka mehla le re o ga tswa tswile le morome shopong le kitima godimo ga bothata batho ba ne le probleme batho ka gare ga malapa bona ba na le task ya gore ba swanetše go tšea batho ba ba leng ka gare ga lapa
ba ye go ba thusha ka nne ke re ya ka nako e nngwe batho ba tlile go consulta ba re bana le se ke la botsa papa a fitla kwa o a go botsa batho ba letabane o ne bothata o ne le bothata bo bogolo o sepela le moleko motho le lemelela gagele gape ka kapa batho ba gona go bereka gore ka kua gare ga lapa lela go ska ba le sephiri ene gore go hlokege sephiri gore re santse ba bereke o mongwe gore lemela gagele no berekela go bolela motho ge le rile selo o atla wa ba botsa hele ya ka mo o atla wa ba botsa le leme le kotsi ke re le thubile malapa batho ba tlogetse di-mansion batho ba tlogetse dilo tse di botse tse ba di bereketse mengwaga e mentši ye e leng gore gone jale go ka dula fase wa calculate o kgona go bona gore go tlo ba boima gore dilo tsela ba di kry-e gape malome ka kapa bophelo bo boima leleme ka lebaka la gore le kgona go tšea bana ba motho le ba rie group tše tharo o phela le o wena o le motswadi a o sa tseba gore o ye kae ka lebaka la leleme a re le hlokomeleng go na le dikgwiri go na le dithuba malapa go na le batho ba go senyetša batho go na le batho ba ba sa nyakeng go bona ba tswela pele malome ka kapa mo lefase le ka lebaka la maka a leleme ge o ka re o le motho nto mathomo ge o dula le o ne le tšhomi hlokomela leleme la o tšhomi mara ge o ka le bona e le la kagišo gona gore gore o tšhomi ke motho wa nnete bophelong ba gago ge o ne le mosadi ga ka ba le leleme o kotsing wena monna gobane o sa tlo ya go seka malapeng a batho ka lebaka la motho lokiša motho o nako e sa le gona prof ke kgopela go rekiša ge re boa mabenkeleng ke mo ka mongaka ge e ka ba gone le se o ka ratago go naba ka sona o kgone go naba ka sona ge e ka ba re ya megaleng re kgone go ya megaleng ke rata kudu nka rata kudu le go thabela gore motheeletši a theeleditše a le ka gae nke ba re letšetše ba re romele melaetša ka mokgwa wa WhatsApp ka mokgwa wa di-SMS ka mokgwa wa Facebook ba re hlalosetše ditshenyagalo tše leleme le di dirilego ka malapeng a bona le malapeng a ga bo bona ka baka la gore professor ke go kwele ga botse ge ore go ne le pheko yeo e ka kgonang go thuša batho ka mo malapeng a ga bo bona le malapeng a bo bona le ka gare ga dikereke ka gare ga mešomo gohle mo motho a sepelang gona gore pheko ye e kgone go mo thuša lelemele nke le ntšhe ditaba tše di seneng twiša ka gare di seneng go thuba ka gare empa dineng le ka go fela go bjalo malome ka kapa a ke pote ka fa mongaka ba mabenkele šiba bona ba ntlhodimetše ba re kapi a ona le mathata a selapa malwetši a go fapafapana go akaretša le a bong Professor Ngaka Moremi Tloja Baroka o gona go go thuša. Professor Ngaka Moremi o thekga dikoma le metsi ebile o thasiša ka mekgwa ya go fapafapana e ka ba setšhupye, sendau, sepedi le sekereke. Ga se tšona fela gape o thuša le ka merero ya tlhabollo go basadi le baswa. Yena o hwetšagala house number 23 ga Matlala Ramošebo gauso le Letamo, Marble Hall 0405. Ge o nyaka thušo o Como
Matšheletšo wa motse community radio gona fa le go 96.3 FM re ya leboga ba mabenkele ba rekišitše bareki ba rekile ge e ka ba mohlomongwe ga se wa reka le kgono go sa sa itla ba wena ngwanešo matšatši ga a hlabe ka go swana ebile malapa ga lekane le kgono le ke nna go sa sa kula ke na le melaetša e mengwe ye bohlokwa fa yeo ke gapeletšegago gore ke ifetiše ka kapa ka lebaka la gore taba ye re swere go le kgono ye e tloga e thuša kudu Ndou Sylvia a re ke le Sylvia Ndou ke re ka wena re ithuta tše dintšhi maphelong ge e le nna yena prof awa ka wena ka maele a gago ke mosadisadi le kgono ke a itebogela go hwetša motho ya tshwanang le wena bophelong bjaka a re lesedi ge a fetša a laeta dikerese fale professor molaetša kuo go tšwa go Sylvia Ndou ga ke leboge molaetša bohlokwa go tšwa go ausi Sylvia modimo wa badimo mo šireletše a be le yena a mo atišetše tše dibotse dilo tša gage di kganye di tšwele pele ya Boitumelo Thelmasho o re professor we hei ke na le maleme ka mo gae professor a re sa kgona go bolela go nyakega ditaelo ka fa go na le malapa a nyakang ditaelo malome ka ka no kry-a ka mogare ga lapa o e ba le ngwane o mongwe ke gore ge wa etswa o wa bolela kore go wa etswa o wa bolela kore ge ore wa sepela taba tša gago di dukua go magelwana ge ore wa shopong o tlo o reka borotho taba tša gago šedika mo ka lebaka la maleme a mantšhi a ka gae bana ba ka gae ba swanetše go ba le sephiri ke sa lapa la gabo bona tša strateng ga go bolelo tša strateng ene tša strateng di sekatla ka mo gae ya re tlo ba le tšwelopele ge go ka ba bjang ka nnete o ka re ke bone o mongwe fa okay ke bone o mongwe fa Regina Molomo taelo ya gage e gona e kiela ya go bereka ka leleme leleme le re tsenetše re le bana ba motho wo e sa le Thelma walla professor a ke lemoše se se Thelma so leleme taelo gona e sepela le pelo le mogopolo leleme malome ka kapa ga se la loka le nyaka taelo le gore motho a hlape e be yena ntwa e bolelang e be e tšwa ka mogopolong a teko gore o reng se ka no bona a boletše a sa tsebe gore ntwa e bolelang go sasa a ka ba le maekarabelo a yona na ke bolela ka leleme le bolela ka leleme prof re bolela so malome ka kapa
leleme ke re le senyeditse batho ba tšhaba go ya ga bobona ka lebaka la leleme batho ba sentse dikereke maina ka lebaka la leleme batho ba sentse dingaka maina ka lebaka la leleme bopapa gore naga e sa le bopapa ka lebaka la leleme la batho o tseo ge leleme le ka ntšha taba e nnyane motho wa ioketša ebile ba iapešetse e tloge e tla bathong e bonala gante taba eo ga e gona ga e ka mokgo mongwe wa yona a e boletšego ka gona ke na le Mmaphuti Deike a re professor re leboga maele e le ruri re a gola ka wena re ithuta ka mehla a re amen o gole tloutša baroka no ke leboga kudu ka maele re tlo phela malome ka kapa nto golo go re tithute go thieletša re tithute gore ge go ne lentso la kagišo re le šale morago ka nnete ga ke tsebe rena mohlomongwe re ka topa batheeletše goba mohlomongwe re ka tsena ka molatlhakane la WhatsApp re ko gorena bao ba šetšebego ba rometše ka tsela ya mokhutama mohlomongwe re ka lokiša taba ya megala nomoro ya rena ya mogala motheeletše o motse community radio ke 0648582771 0648582771 nke re boleleng ka taba ye ya leme gore ka mo malapeng a ga bolena le malapeng a lena na e tšere karolo ka tsela ya mohutamang MCRS o mo moyeng dumela hello Thobela ai re utlwile dikgang tsa monna wa Moremi nna ba bile leme hei ano ke nnete ke bothata ne o file ke modimo straight kopolo tsa ditshwereng tse di boima modimo a mo keletso feta mo ke leboga kudu motswadi yaka re ithuta tse ka ha wena no ba re paletse go tsena moela maloba ke la ntlha ke tsena moela na go le bolelo re o kre ngwana ntse a thelwa ka leina le loane ka mo hae ka mo gane hei mokhala bolotse mara re ithuta tse ke leboga thata mogala ba gešo wa o tla nna ntse o loka nna fela re sena ditlotsa o tlo fitla maemo mara re tlo fitla ka lebelo la matsatsi modimo o tla bja mosa leleme la ka le lengwe la matšatši ge e le go fihla gona o tlo fihla ene dilo tša gago ke re di tlo loka I don't believe him ke ra bidisa re fihle bula tsela tsaka ke tla re a bua lo mogala ba gešo thank you re a leboga 0648582771 0648582771 0648582771 0648582771 MCRS mo moyeng tumela le kae re gona ra lena re gona yo ke le kgono ke tsena banna batho ba ke kwele thuto e nngwe gore malapa thubea re gore ntho e bile ya nkama ke ka hara yona lapeng la gešo le lapeng la ka gore ke jo ba ka hara tlhakatlhakano ke le buile thuto e kgolo ke re tse baroka o gole o ka ke tlo tšhukudu e be mošimanyana ke leboga kudu koko mantšu a gago a mabotse ke leboga thata banna ge le rapela le re rapedišeng ka mehla le ka matšatši le rena re rapela re le rapediša ke mme Maila ka Louwfontein ya Mmaboloholo tlou ke leboga kudu ba ga Maila banna ke tla ria bua lo age hei wa le gole le re golele ke leboga kudu mama go tla ba bua ba fele ba le roma ba fase ba le rome age mama thank you mantšu a mabotse re a leboga 0648582771 0648582771 sealemoya ke motse community radio nna ke morwa motšha maubane ka kapaki ya radio ka dinako tšohle ke tsama le professor Moremi fa a re lebeletše taba ya leleme e re ke thope motheeletše MCRS mo moyeng dumela njani esikona kunjani nathi sikhona madoda bobaba akwa umntwana omdala unaye umntwana onjalo uwenzani usesemasini yabona nje kalo uyagulugula ngengqondo vele uyagula abomali bakhubalela amala nami ngilela amala nogogo wakhe esekayasathandwa umuntu uphume namaziyo ethi ngamala athi abantu bangibetha bangibethela iqiniso akusikwamala lethi nakhuluma into uyayingezelela athi malume uthe
bakasikwamala ni itekangazithini Mara- unamala kukhulu mara mse umuntu lo mma ngathi muntu ogulako ngomkhumbulo ukomulinga mfuneli khelebo nadathoma besingalimuki ni sibone no oya asikwamala ni nangangena eradio lapho ningalalela indaba zakade thina singalabelethwa ni mara uyazazi mina ngithi mama usihambani ningahleki lijeso prof mama ninjani asikwamala umntwana loya ni ninjani mama sikonjani nina siyaphila no umntwana lo mama kumele ukuthi simtholele incedo angisho umntwana mabamshange izilwana bafuna ukuthi akhamba akhuluma izinto zingekho ukuthi ekhaya kibo abantu bazogcina sebazonda wonke lo muzi lo uzogcina ungasanifuni so umntwana lo kumele ukuthi simtholele incedo azokwazi ukuthi abe right angisho mama so sokuthatha ama number wakho manje sizokhona ukuthi simncede lo mntwana abe kahle okay baba Mrema ngiyabonga angithokoza kakhulu mama okay ngithokoza right 0648582771 MCRS mo moyeng dumela Dikae re gona ra lena gona a ona re leboga ntate Moremi ka dithapelo tša gagwe o ka rapediša malapa ga borena le mathata a go sebiwa le rena le dipolelo tša rena tša malapa ga borena o ka ra rapediše tse ntši fele go sasa ke ya nokeng ke ya go rapela ke ya go phetha ditaelo ke tla re ge ke le kua ka re banna le lebelele ngwane shushuwe banna walla banna ka gare ga malapa ga bo banna go ne le bothata bo bogolo ba mokgwa wa lesebo banna le leme le ya bolela ka kua gare ga lapa le ya senya ke tla ria bua lo kgaitšedi ya ka ke tla go rapediša gore dilo tša gago di lokele lapa la geno le bone diphetogo ke tla re ge ke bitša ba gešo ka memalo ba geno ke tla tšea dinamba ke kgone go tseba gore ke bitša ba geno ba kae ke bitše ba geno le ba geno mogolo dilo tša lena di kgone go loka di sepele gabotse ga leboga modimo a go okeletse papa thank you mama thank you right 0648582771 0648582771 MCRS mo moyeng dumela thobela le kae mongaka re gona ra lena kgoši yaka awa ke kgotso ke rata go leboga aja lesore pheko ka studio ya lesore pheko ya lefase lesore pheko ya malapa pheko ya gore no re hlogofatša le gare thobaletse re no kwa re no fola ka gore ba ga ba galane ka fa tate Moremi kgotsong ai ate pale kae ke re na ba mongwa rena leleme pa leleme kapa nna ke no hloka dithapelo leleme le sentši lapa leshu leleme le sentši leleme le sentši phejana gešo le kgone ebile ga re kwane ka baka la leleme dilo di no diragala re sa botšane ka baka la leleme o ka re tšatši le lengwe nka hwetša pheko mane ke gore ga e ka pheta ke nna ya lokišetša bona ka bona re dutše re kwana re la gabotse re kgona go ba bana ba motho ke ba rata le go feta mane ke ba rata le go feta bjala ke kgone go ba swara ka matsogo ka gore be bana ba motho lesedi a leganye go wena pa re tlo go rapediša re be re phethe le taelo gore lapa leo la gae le kwane leleme banna mathuba malapa batho leleme la go loša bana ba motho banna nke re lwe le taba ye tate mogolo re bone re ka ria jwang re tlo leka ka maatla pa a go bose gore o le motho o se wa boledišana le ngwaneno ka nnete mongwaka ka kapa ke Cape Town mara ke ipoditše gore ge ke tloga mo ka gore ke tlhoko go thaetša mo radiong go fihla gae ke lebantše ka ga go thibila ke tlo founa ke tlo no ema gating ke leboga kudupa wena go fihla fela ke tlabe le nna ke kgopetše mangelo e gore ba mpotše gore ke nape ke go thuše ka tše jwang ke nape ke rie ka mokgoo mongwaka mpeng dithapelong leleme le re senyeditše ke a leboga leleme ma amen leleme banna o a senya o thuba malapa batho hei leleme bagalaja re a fola ka le bolela le mo moyeng re a fola gore mehle le mehle re a le thaetša mongwaka re a fola go fola ke no duma go no go bona fela ka mahlo ke be go kgwate ga nnyane ke tšee maatla le nna ke gore ke kgone gore leleme la ka gore ke le lokiše ka go no go kgwata e tla ba go tla ba uana
ya leboga le šala ga botse moyeng mane meipa wa tseba re ya leboga motheletši wo man o re nnete ke no go kgwatha lemile la ka ke na le tumela gore le tla lokišega ke fela ke botsa ba bantši ke re malome ka kapa ge o le moetapele e tukiše ka bo wena oya mmele wa gago o phela o lokile ka nnete gobane mangeloi a dula godimo ga mmele wa gago ge o le motho o bereka ka semoya batho ba tlo sepela ba go lora batho ba tlo sepela ba kry-a tšhireletšo ka wena o tlo ba motho o lwelang batho godimo ga dilo tše dintšhi tše dimpe ka nnete jwale ke mo a reng go swara empa ke tla kry-a gore tšaka tša bophelo di loke letsogo la moetapele le sepela le matla a lona ka gare ke mo re santseng re loke gore re phele re lokile gore ge ba etla ba re kry-e re lokile ka nnete 06485827771 06485827771 06485827771 lana go ke la pitšentše kgolo mo re sepela go le professor Moremi re lebeletše taba ya leleme mcrs se moyena one day thobela a re gona ra lena leleme bafo le bone le hlagala mo moteti masogane hlagala ka moteti masoganeng leleme ngwanešo le bafo moteti begile malapa a re kwane le dikgaetšedi go a leiwa leleme ba kgopela le re apediše gore bana ba ge se re boelane re kwane ao batho taba ye bohloko mongaka go ya ka wena kgoši ya ka jwale ka ge mohlomongwe dilo tše di diragala ka lapeng la geno o nagana gore dilo di thomile ka morago ga gore go diegeng kapa pele ga gore go diegeng ga mokgo ke bonang batswadi ba rena ba rile go robala ya ba gona go phatlalela be ba re kgobokanya ba rile go robala ya ba mathata ao batho professor tsena ka bogare mongaka tate mogolo a re o thome ka go kgopela modimo yo maatla a fihle ka gare ga lapa le la ka mo gae le re ge le boledišana le kgopela ditsela tša go tla go fihla ka kua gae a sepela le lotile le tle ka kua gae re tle re bone gore di ka ria buang taba e bohlokwa shi dilo gore di tle di loke ka mo gae di ka se loke le di bona di senyega le emi ke le kgopelela go bula ditsela go tloša mapheko a leng gona gore le be le feleletse le fihlile ka kua gae ke tle ke dula fase le lena ke le bona gore ke le thuša jwang ge le sene selo e tlang mmereko wa ka ke go thuša lena ge e le ditebogo di tlatla ge nako e fihlile thank you a re ya leboga Mr Hlagala ka moteti 06485827771 06485827771 professor wa tseba go bolela nnete ya go di feta ka moka ga go ne ntwa go kwisha bohloko go sona le gore bana ba motho ba se ke ba kwana malome ka kapa wa bona bana ba motho ge ba sa kwane ba bitša dira bana ba motho ge ba sa kwane ba te gogolela magala godimo ga hlogo ya bona ge re lebeletše gone jwale ke kgweding ya rena maafrika re a keteka ge o ka lebelela dilo tše di riagang mo Afrika o kgona go kwešiša gore mathata a bang gona mo ke lebaka la leleme baswa goba badudi ba Afrika ga re sane lethabo dilo tše re di bonang mathata a re gatlhanang le ona ka mehlale ka matšatši o le kgona go bona gore malome ka kapa ga go sane se se re thabišang mara ge o ka nyaka wa lebelela ge o ka thoma ka go rapediša gore baetapele ba swereng Afrika nke modimo a fihle go bona ba thegeleleme ditshepišo tše ba re tshepišang tšona di phethagale one o tlo kgona go bona go e ba le diphetogo mo go lefase le re leng mo go lona re keteka kgwedi ya rena jwalo ka maAfrika ye leng gore ba re swanetše go eketeka ka setšo sa segaga borena bale go lebelela ka lebaka la maleme a ileng a tla setšo sa segaga borena se feleleditše se ba ka fase ga kgatelelo e kgolo ka lebaka la leleme la batho ba ba ileng ba feleletša ba re wina mara empa go bohloko malome ka kapa re kgweding ye thata ye leng gore go lebelela ba re ke kgwedi shi ba re ke a segaga borena
ke kgwedi ya rena maafrika ya gore re eketeke mara ga o lebelela o kgona go kwešiša gore mo afrika ge o le moetapele ka nako ngwe santse o fela o lebelela gore mo afrika mo gabotseng re a keteka mara a na re thabile na a na re ketekela eng nna se se ka lokišang afrika ya rena ke ke leleme nto mathoma ge re ka kgona go thekga leleme ka baka la gore professor meloko le metswalle ye e sa boledišaneng e sa gatelaneng e sa phethelane mediro ge o nyaka go kwa gore na ga botse bana bešo le baka eng ba tla go botša gore aowa wo o ile a re nna ke dirile sa gore le sa gore wo a botša go la gore nna ke dirile eng gomme batho ba ge ba etswa diripa tše pedi sa go go makatša o tlo o kry-a go ne le motho mongwe mo teng yena a kwana le grupu tše e le tše pedi a na noši batho ba ga ba kwane nne malome kakapa mara yena o gona mogare ga bona o kwana le bona ka moka malome kakapa taba ye gona ya phela ke re leleme le gona lebelele boetapele ba rena ga bokwane ka bobona ke bolela ka boetapele go tloga godimo lebelela dikereke ga go kwano ka gare ga dikereke lebelela lekgotla ke goba ke re lebelela mangaka a sega ga borena jwale re le mangaka a Afrika Borwa ga re kgone go ka gahlana ra tla ra kgona go tseba re ka thuša batho jwang o lebelele gore ga botse mo go fetile leleme le le thata le le sentšeng le le nyakang go lokišwa nto re hlokang pele gore lefase le le loke ke poelano ene poelano ke gore bole re be le thome go ba le maele a mabotse jwale go thoma o bona dintwa wa tseba o ka lebelela mo social media each and every day o kgona go kwešiša gore mo go na le dithulano re lokiša jwang godimo ga dithulano tše di leng gogo re ketekala eng 0648582771 MCRS o se moyena kwande Moraje thobela e zo ya mola ya fopa re a kokotela aso uri wa sa break and pull yeah ai le mekele le shoro mo khala yo le mekele le shoro ya ke le shoro ya psha la le prof thobela le kae mongaka o ya ka mo shoro prof la mona le sholo ba tawa le ya la emela ke dumagele ka emela la kgona go bona ke batho ka moka ya o le la ga go mo khala yo ya ra ga mo ai ke leboga kudupa a re fane maele bophelo bo kgone go tswela pele bo fetoge ya re kwane ke tlo le rapediša ke tlo ria bua le motswadi yaka go thoma le kgono ge ke rapela ka mehlale ka matšatši ke tla thoma go lebea dithapelong dilo tša lena di loke di sepele ga botse banna bao batlang ka maleme a go le senyetša banna nke ba tloge gausi le maphelo a lena kgoši yaka thank you re a leboga mongaka re a leboga modimo o tla dira mogago professor ke na le katlego moima a re thobela professor Moremi ka MCRS eish leleme le ya re tshwenya re le bana ka malapeng a ga borena kuku ka orlogo o fetša nako e ntši a nnoši ka baka la maleme a tlang ge o re e re ke dula le yena dibekenyana nako e ntši di-topic tša lena professor di a re kgwatha maphelong a rena ka malapeng le ge re palela ke go tsena katlego moima modimo a be le wena ka lebaka la gore wa bona matshwenyego a bang ka gare ga lapa a bona ke wena maele mantšu a ka maele šia ona a dikeletšo go yena e re bao ba palelang ke go bona seo se bonang re re ge re rapela re ba rapediše ba kgona go bona seo se bonang makgekolo a kwang bohloko monang a dutše a ne a nnoši o seke wa ya le polelo ya leleme gore o palele ke go mo šireletša le ka maatla ka mokgwa o ka kgonang re tlo thuša ka dithapelo le go phasa le ditaelo ge re phetha gore makgekolo ka le lengwe la matšatši o bone bana ba gage ba kgobokane gomme ba mo riela tše di botse malome ka kapa prof tšatši le lengwe re le baswa
ge re ka dula fase ra botsiša batswadi ba rena gore a nna kgolo yaka ke go tse jwang ba ka re ge ba go hlalosetša wa rothiša meyogo go bohlokwa go tseba gore wena ga botse o godile jwang gore le mohlang bo maleme ba etla go go lweša le motswadi wa gago ba kry o tile kgopolong ka lebaka la kgolo yeo o godileng ka yona ka nako ye nngwe ke ne go tšea nako malome ka kapa ke ne ngwana monnyane ke lebelele ngwana o ka mokgo e leng gore mosagare ka moka ba fetša ba mo fa nako mosadi o mongwe le o mongwe o tšea nako ya gage ge a ne le ngwana o e fa ngwana 6 months ka moka lebeletše ngwana a sa mo tlogele a tšhaba gore o tlawa a tšhaba gore ngwana la motswadi o tseba ngwana ga a jile le ga se a ja baswa ka nako nngwe re gana go kgalemiwa that's why re wela ka gare ga mathata a magolo a leleme ke na le nnete ya gore motswadi wa go godišitšeng ga boima a tlo dumela bophelo ba gago bo šešere o ka bona a dumela bophelo ba gago bo šešere kana motswadi o sepela le bothata ka nnete leleme ge re ka se le hlokomele re sa tlo wela ka gare ga mathata leleme ge re ka se le hlokomele re le bana ba motho re sa tlo dula re sa boledišane leleme ge re ka se le hlokomele re tlo ngala magae a ga bo rena lebaka ke gore batho ba re ba nyalang ga bane kwa le bohloko go swana le rena godimo ga batswadi ba rena ge re ka dithuta go ba le lerato mosadi ya raga ya bogadi a tšiša lerato la go rata batho ba bogadi monna le yena a rata batho ba bogweng ba ga bo mosadi ya gage re tlo ba le leleme le le botse la kwano la kagišo la go tšwetša dilo pele mara tše re di bonang matšetši ya malome ka kapa o tipotšiša gore ka mohlang modimo wa go tšere bana ba ba šetšeng bothata bo ba leleme ba ya go bokgona jwang gobane ntwe ya gola ene ke kgale e gola batho ba sa e bone leleme ga se la loka molaetša šo a professor ba re thobela ntate ka kapa le Dr. Moremi ke kgopela go ba hlokaina ke le kgarebele le nyetšwego gomme ke dula ka bogadi bothata ba ka ke monna wa ka ga re kgone go ba le sephiri ka gare ga lenyalo la rena ausi wa gagwe ga nthate e fela ntwe nngwe le ye nngwe ye re bolelago magareng ga rena monna wo o nyaka gore ba gabo ba e tsebe ene ausi wo wa gage šetša a kile a ntsenyetša opportunity ya mmereko fela o ka re monna wo ga a bone selo o bolela diplane tša rena le bakgotsi ba gage le šita le ba gabo le yena ausi wa gagwe wo o botšiwa dilo ka moka tša lapa la rena le tša ka gare ga lenyalo la rena ka mo maphelong a rena professor re kopakopane fela monna o ga e bone taba yewe malome ka kapa manyalo a rena a phekolwa a porofetiwa ge o ka tikry-a o le kgaetšedi ka le lengwe la matšatši wa kry-a o tsene taba tša ngwaneno ebile o šetše o mo sepelela baporofeta le dingaka tseba gore o ka gare ga bothata ge o nyaka go tseba taba tša batho ba ba babedi le ge mo mogadi wa go ka ba o mmelaela tšea batho ba babedi bao ba iše mothong e le ba babedi seke wa ria dilo ka diphiri taba ya go kgethela motho a mo ratang malome ka kapa o re wo ga ke monyake o le kgaetšedi ge a butia go ge a ka tlogela o wena o dula nae na taba ya gore wena o le kgaetšedi o tsebe mosadi wa butiago go feta ka mokgwa a butiago a mo tsebang ka gona o bo mo tšeele decision ya gore tlogela motho ga a fetše o mo tlogela o tlo mo iša mosading o mongwe na malome ka kapa bophelo bo boima se se hloka thušo ka lebaka la gore ba tsene ditaba tša lapa la gage mara ga se ba di tsena ga botse nkebe ba re ge ba di tsena ge ba bona se se sa ba kgotsofatšeng ba re lena ba babedi ga leng kgotsofatše nna malome ka kapa ge ka gare ga lapa la gešo go ne go a sang kgotsofatšeng ke rwala dieta ke ya ga gage ke ya go mo kry-a a ne le mosadi wa gage ka re abuti mogadibo
go ne mo gongwe ga ke fete ga botse lena maphelo a lena ga nkgatlhe ga ke nyake go tsena ditaba tša lena mara ga ke nyake go bona lesokolo ka nnete ke ngwana ke kgopela le lokišeng taba e yo lebaka ke gore malome ka kapa ga ke nyake motho o mongwe a tla tsenelele taba tša batho ba bangwe ge di palela bona wena o tlo di kgona wa reng ke lele ke na le molaetša o mongwe a šumo ba re e re ke tope motheletše pele ka gore molaetša ona o a balegana ko ngwe le nngwe mcrs mo moyeng dumela re tamise ka kapa le profo ka fao o kgošie ka yeo e mpušago tobela profo taba leleme batho ba modimo ba leleme ntho e ntshwenyang ka lona ebile le ne forward mara le reverse gore le ne forward le reverse go motho a boletše taba le ge ka ba boletše taba e wrong ka wena na pele a go sane gore e ka phumogwa gore a e sa phumulega e no ba gore mokete o jwatše leleme motho gore mo go nna gore a ke sa ja kgogo mara o mo kry-a o mo ratelela a tshwere kgogela a ija o ka ntheletša ke motho wa monna e ne le mo o ke nyaka wa go yona mara a ke nyaka o itlaiša ko fa se ka kgogo a ke sa ja kgogo mara ko o ratelela o ja kgogo ele o le ngare wena o sa ija leleme le sepela leleme re a lela boga mogala boga moremi le kakapa ka moe a re le setšhaba re tle re kgone go tseba ka taba e ya maleme le tše dingwe ke a tseba di saetla tše e leng gore di tlo re sokolola di a re bontšha nnete tša bophelo ke lebogile kudu go boledišana le wena motswadi yaka ke leboga go feta go leboga kakapa ke fela ke re go wena ke re go monate go ba le kakapa ya radio o go monate a go theletša ke elek m tsamago ka space band mošate kgoši ya ka yo mpušago professor taba ye e bonagala e ama malapa a mantši kudu ya leleme wa tseba lebaka la gore e ame malapa a mantši malome ka kapašing o kry-a ntate a tšea ngwana gage ba ya go nwa buala ka moka e le ba babedi iko ge ba le kua bualeng a ba fela re le ngwana wa gage a re wena o monna buala wena o monna buala ge ba fitlha ka gae ba thoma lešata e le ba babedi kagišo e ka e fago kagišo bolela ka kagišo ga e gona ge o ka kry-a o le ntate wa palela ko go swara leleme wa kry-a o le mme wa palela ko go swara leleme o tlo ba le bothata thekga leleme ka mehla le ka matšatši lebelela gore taba ye o e bolelang o mo kae ke re swanetše re rapediše boetapele ba rena ka mehla le ka matšatši buale ka moafrika borwa ka ge re kete ka kgwedi ye malome ka kapa wa nkwa kere o tlo bona go tlo ba le diphetogo ba lokiše taba ya leleme le ya go dia gore batho ba ba kwane ntane re tlo kgona go ba le diphetogo tše kaone molaetša o mongwe šo wena ba re thobela ka kgašong ke ne le bothata ka lapeng la gešo mme wa lwala a ke tsebe gore na o re e sa le mme a robala fase o kore mme o a bajwa o robetše fase lapa lešo la šwalalana ke pelo bohloko kudu ge ke bona mme a robetše fase gomme lapa la gagwe le šwalalana ka mokgwa o le šwalalanago ka gona from mme sefološe ka tafolokopo gomme mantšuang ka mofang ona lapa le kgona go phatlalala ka ge bagalabe goba modimo wa ileng a bopa lefase le a ile a kgona go ria mohlare o re o bitšang gore ke lapa le bose le kago o be a tseba gore malapa a tlo re ga a phatlalalana a kgona go buša ke eng ge ba bona lapa le phatlalala a batle re ba nyakele kago le lapa le bose tene re ba šireletše lapa le re le buše le be ga botse ka nnete mara re kry-e pheko ya leleme ya gore motho ge nka re ga e phethile nke leleme la gage le loke ka nnete a re tope kgatišo ya lentšu a šika fam ya go tsere taba ene matla thata ke moprofeta ka mothawana mokao
Dr. Moremi ditšentše kgolo ya o tsere taba e ne maatla thata ke moprofeta ka mothawana mokau leleme le ne maatla batho a ba hlokomele leleme la bona gobane leleme le fetša di-family leleme la senya leleme la loiša taba kgolo le kgolo Dr. Moremi ne maatla gore ka re batho ka ba ka ithietša ba kwa gore leleme la senya leleme le leša bana ba motho ba ba montše metswele ba šela le wa taba kgolo le kgolo re leboga a re a leboga e re ke tope e ngweše Tawela ka kapa nna ke na le mogadi wa ka shwe mogadi wa ka o ne le leme mano bolela kudu ma o nyele ke le bomakhelana ka lebaka la gage mogadi wa ka wa bolela wa letša ke kgopela le morapedišeng a tlogele leleme wa tsere ke a modima motheletšo mane o ka reng ke ba a founile mara mogadi bo šone leleme batho ba modimo malome ka kapa wa tseba rieng a ke thome ka go leboga moprofeta ka thabana moprofeta re go leboga ka metlhale ka matšatši go rapela o re thuše moprofeta gešo re tlogeng re ilwa le taba e ya leleme motheeletši wa e leng gore o fetša go bolela banna ka mogadi bo banna hei mogadi bo o nyaka dithapelo ebile o tloga a nyaka taelo ka lebaka la gore šifa wa kwa gore bophelo bo tloga bo le boima godimo ga mogadi wago monyakela taelo nko o ne o motšea gore mogadi bo nke re no wa go kwatša bophelo nke o tlo o thuše mogadi bo ke kgatla ko gore go kwiša bohloko ka lebaka la gore bale a o sa kgotlelele no re tla mo thuša ka mogore ka kgonang ka gore motho o kwiša bohloko ke mogadi boage mogadi bo banna wa letša o ka re mogadi bo nke ba theditše sealemoya a kwege mogadi boaga ka mokgwa a tshwenyegilego kudu ka gona ene ge o ka mo kwa prof motho o rata mogadi boage wa mo kwa a mmolele gampe wa morata ebile o monyakela thušo bohlokwa ba rena re le batho ko go amogela dingwetši tša borena ene ge go e ba le bothata re seke ra di latlha re di lemoše gore mo go ba le bothata ke a go leboga prof ke a go leboga a re tope o mongwe a šwena thobela ba maubane le prof ka moe ya tabe le tshwereng e nyaka dithapelo ka nnete ke lebese ka mokgobo kwane ka mo re belege re le ba bane kgaetšedi ya rena e re tlogetse re šetse re le ba barago ke lesogana ke le yoane ke tshwere dikgarebe tse pedi ka ge yoane e robetse negedi tše tharo o mongwe kwa a gona o a na leng difounu tša o mongwe gore kopana o ima gore ebile ke a dipotsisa gore a na bana ba ka bana le borakgadi na ka baka la e kere ke a e lebelela ke baka la mme motswadi ke ena a dirileng gore bana ba gage ba šale ba hlolana ka diolo gape tabele e swereng e tlogang kgwatha ke no ba ke no re ke se ka naba go naba ke no ema gona mo mare ke re leleme kodiša bana go lekana se ka bontšha ba bangwe ba gore a o ba kwešiše o bošiša ba bangwe ka mo lapeng tla bona bana o ka ba dira gore ba tsebana ka lona leleme ao ke a tshepa ebile ke a dumela gore o tla re go e thobalela bana ba tla šala ba kwana ga bjale bana ba sana boragadi ga ba sana bo malome ge ba re malome šutela one o tšhoga gore o la kgaetšedile a nre ka le le ka bjale ge bana ba e le gore maybe ba rutile gore o la malome a lena ga a fitlha re mo re ka le le ka o tla re o tšhaba le go šutela mo bo motlogong le kwele prof le kwele a maubane ke a futhumala e re ke e fologe lebese ka mokgobokwane ka moo ya brakepe o kwagala kore ke motho e leng gore mmage o robetse empa mmage o paletše ko go lokiša kwano ya bana ba gage a sa phela
ke ntwela re bolelang ya gore leleme ge o ne le wo o bolela ka ola ge o la fetša go tsamaya o bolela ka ola then o lwesha bana ba tate ka kapa prof leleme le fihlela motswadi a lweshe bana ba gage to the point a gore bana ba a ba sa tlo ratana ebile a ba sa tlo nyakana ka lebaka la leleme le maka motswadi ge o ka e kry-a o le motswadi wa bona o khosa division godimo ga bana ba gago ka lebaka la leleme ka lebaka la maka motswadi o mo bothateng ngwana wa gago o raka ke wena motswadi ka lebaka la mantso a gago batswadi ka nako ye nngwe ba re botsa mantso a e leng gore a boima ba tseba gore a go kgonagale gore re ka ba fetola mara mantso a bona a dula dipelong tša rena a palela ko go tloga e kwa ge motheletši o a re ba šetše le ba bararo ya ke yena lesogana a noši ka gare ga makgare ba mabedi ga go ne o a neng difounu tša o mongwe na ge ka gae ka ga bo bona go e ba le bothata ba communicata jwang go lokiša bothata ba ka gae jwale e re ko go botša malome ka kapa mme o ba lošitše o robetše mo a robetšeng gona a ka se robale ka phisi gore re moya ola wa gage santse o boa o tlo tshwenye bana ba bana ba šetšeng e leng ba bararo mogala bo wa gešo ke ya mo kgopela ka boikokobetšo bo bogolo a rie boipiletšo a ba bitše ka mokana ga bona leleme la motho a ba lošitšeng ga le sa le gona a rie poelano ga e tlo ba bonolo e tlo ba boima a rie poelano le baka šidi lona lentšu le le ile latšwa e le leleme le tsenang le thubang mantšu ao a tswile ene go thubegile se se šetšeng ke go aga gobane ge bona ba sa le gona go na le sebaka se lokišang leleme ge o ka se tsebe go le swara o tlo bakela family ya gago bothata o tlo bakela bana ba gago bothata le wena motswadi wa re mola o sepetše bana ba gago ba re ge ba etswa ba berekela gore ga wa robala wa kry-a kwa phupung ya gago ko o robetšeng gona bitleng la gago go šetse go natlhare tše dintšintšintši wa ba o kry-a o ka re ke ntomba why ke wena ka lebaka la leleme la gago o baketše bana bothata batswadi a re belele nnete tabe ya rena go hloka nnete ga se yona re lweša bana re šia bana le mathata a e leng gore ba tlo palela ke go a rarolola ge o ka re o le motswadi wa bona bana ba gago o thoma go rata o mongwe o hloya o mongwe wena o le motswadi o tsebe gore o thoma go fetoga lenaba la lapa la gago ge o ka re o le motswadi wa bona bana ba gago ba sa boledišane wa palela ke go ba bitša wa ba ria gore ba boelane wena o le motswadi o nošetša mehlare wo o omileng o o bonang gore o ka se tsoga o entšwe batswadi re ithutile ka bana ba gobane bana ba re bile le bona go tloga bosieng ba ka se re palele le ge ba godile dula fase le ngwana wa gago o mo lemoše diphoso tša gage gore le go sasa ge o ka robala a re mme o boletše le ge go ka ba le bothata a re mme o boletše taba ya monno e gona ya phela batswadi ba rena ka gare ga malapa ga ba re agiše batswadi ba rena ka gare ga malapa ba re bolaiša ka batho ka re ge ba ile medirong ba bolela ka rena batswadi ba rena ba re lweša batswadi ba rena ge o le ngwana wa lesogana o šetše o berekela mosadi wa gago batswadi ba rena ba re thomela maka go bana ba gabo rena ebile ba be ba fetše ba re rekišitšwe ka lebaka la leleme ba nyaka tšhelete ba palela ke gone re ngwana ka mphe tšhelete batswadi tlhokomelang taba eo ya no e re ke tope o mongwe a show prof Bachama mkakapano Dr. Mremi khuluma nohloka yena ngapha ngesiyabuzwa namhlanje ngiphethe indaba emaphoroda yazi ngathi nikhuluma neyami ifamily hayi nathi sibawa yazi umthandazo yazi kunoma mama omunye ukhuluma noma yini namanga yonke into nje family yonke ayisazwani yazini nje inhlangahlangano sithokoza khuluma lomkakapa ukuthi sibe nomuntu ofana no Dr. Mremi nasiphandlulula njengathi sibabantu abatsha endweni eziningi yazini limushe moshizi neziningi khulu efamilini ekhaya danko malume kakapa
sesi namhlanje ngelanga Chairman Mgagapa no Dr. namhlanje ngelanga lokuthandaza masithandaza senze ukuthi indaba le yokuthi abantu baqamba amanga iphele namhlanje. So khuluma noNkulunkulu asitshele ukuthi simtshele ukuthi indaba le ikhona iyasihlupha, sicela ukuthi umndeni chuthi bazwana malume Mgagapa. Yeah. Erike tope mothele Joshua na professor MCRS mo mo ndumela Thobela le kae ara gona ra lena re gone o ka ntate mo ka tsoga mo studio nga fetela ka la pela gae a fokotsa le le ngona re kwani re bana ba motho bana ba sesiaka bana ba sesia go ba le bakisha inga ba kala re le bommane ya bona le bommane ya bona yo ibile ba ne le sesiaka o tsema le bona gona go bolela le bona ba rena ka gae re go se re bana ba mma ba nyana ba ba faishe go ne kwano o nna le ne hlaka mo ka bana ba le tsolo tse ka rena e bolela leza ka ga matlala ka ga matlala o fe Ramushi bona motate Moremi a dila au bat Maneliza le ka tate Moremi re gona ya ka gae tloga e tseba ke nna a re rapedishe mama ke taita mehlele le bolela ke re wa tsang ke tate Moremi a ke gona go ba rwala ka kole go no tla kua e fantse ke ba rwale a se ba re kwane ka maka a bona le mo batho le batho ba sa rata ka maka a bana ba sese re le bana ba rena le ka kua ga mogale ka kua bitšheng ko gore weekend le no ditse wa e ka bana ba lena shila ba re bana ba lena ba tsere bana ba go mamma bona jo ke tla kry-a nako mama re tle re dule fase re bolele re bone gore re ka lokisa jwang taba ya leme nka leboga tate Moremi no ke le hlaka re no hlaka le banna ba re dulang le bona ba no se ba thaetsa mabare ba re a re ga ke ba le boedi ka weekend ba ba tabile ke gona ba nyaka ngo le boledisa o tla se le re bana ba tlo hlompha jwa ke tla ri ya gore Maneliza re bone re dule fase re lokise taba ya leboga tate Moremi thank you re ya leboga mme re ya leboga malume Mgagapa yeah wa bona ge o ka re o le mogonyana wa kry-a o shetse o lemoga gore ka mo bogwe ba gago ka mo o ka re gone mokgwa wa leme o thoma go ba le bothata gobane go ba le taba tse ding e leng gore bole di felletsa e le gore le wena o palela ke go di bolela ene gore o di bolele di go gapeletša gore o jike mola o kry-a mabedi a mararo gore o tlo kgone go di bolela gobane ge o le soupa o ka se a di bolelelege wa re o le mogonyana wa kry-a o shetse o tseba diphiri tša ka kua bogadi ba gago ene wa re o le mogonyana wa kgona go bona gore batho ba ka kua bogadi ba gago ke ra ka kua bogwe ba gago hai a se bona kore le ge o leka go eletša mosadi wa gago gore re santse o no tšea mahlo a tšhipa ganyane kore o no nyaka thabola mmotlana maybe tše pedi ore tše tharo a o no ka go rata a o no ka go thabela gore o nwela gore o tlo kgone go bolela gore ba no re a o boletše a nwele re ne le batho ba e leng gore gombe le malume Mgagapa ba nwa ka lebaka la gore go ne ditaba tše ba palelang ko go di bolela gore ba di bolela gore gore santse ba no di bolela gore le go sasa ge ile molato ba no re awa o boletše a nwele e re ke tope mothele Joshua prof ke leleng MCRS dumela go malome le kae a re gona ra lena le kae mama eish o bona taba le ya mo moyeng ka ntate mama taba ye ya leleme e le yama le bana ba ka ga genu goba mohlomongwe go molekani wa gago goba go bana ba gago ke gana sephiri batho ba motseng ntate a gana sephiri o ka yena ntate go ntse le ge re bolela so go ne no ga tse mo gaufi nnete ke mo tlhokela dithapelo le thuso e tletseng cause a re phela ga se all right mama le ka tšwela pele a re phela pele ke tlhoka dithapelo ke lumantate Moremi ke no se re tla fihlaneng ko go yena
re tšere megala ya lena mme batla le letšitša mogala ntene la kgona go bona gore na le ka kwana ka eng ya gore le kgoneng go kry-a thušwa kere ee ka gore le di-business ga a thoma go ira se o botsa batho ba ka moka ene a kgona bophelo bo bokaone go tla loka kgaetšedi yaka mama re tlo go rapediša re tlo re ge re phasa ra botša badimo ba gabo rena gore ba go hlokomele re tlo re ge mama re phetha ditaelo ra go tsentšha ka gare ra re banna lebelela mme o walla ka lebaka la gore o llela ntate banna ntate ga a loke ka gae a be le sephiri sa lapa la gage gobane ge o ka re o le monna wa palela ko go swara leleme wa ba le dikakanyo tše di botse wa di botša batho o tsebe gore sela se se botse o nyakang go se dira go fedile ka sona ga go sane gore se ka tswela pele wa nkwešiša mama ke tlo go rapediša re tlo go thuša ka gore medimo ya geno e go thuše mogala ba tla kry-e thušo le lena le kry-e nako le tle le fihle ka gae mama dilo tša lena di tle di sepela gabotse ke tlo leka ka maatla ke bone gore nka di a jwang mama ga kgopelo tlhentate o itse ke nna ke le utlweletse dilo tse ntšhi tse tleng le bolele ka tsona like le nyalane di ama lapa le se istiraiteng ka molateng a kgone go kgobokela tšhelete re kgone go thekga motse ke kgone go tsefa relationship nke a fothase mo go selo kgaetšedi yaka ga gone molato di-phone number tša lena di tšerwe ba tlo le founela ba kgoneng go bona rena ba ka le thuša jwang ka bothata ba ka mogae ka leboga thata a ga gone bothata kgaetšedi yaka ka kapa radio ka labone re santse re bolele ka tšhelete tšhelete wa bona tšhelete o sepela le lelemiso ba šalane morago wa tseba ge o ka bona motho wa mme a emelela gore ka lapeng la gage go be le khutšo go ra gore go ne nto nngwe ga ya dula gabotse ka monna batho ba sokola batho ba hloka thušo kore go ekwa ke re bolele ka batho ba kgona go swara tšhelete mara tšhelete e fetse e fedile mo go bona e swana le leleme prof ke 22 ka 11 re ba le tšhabo ya mohlagase ke kgopela go no lahlela mantšo a mabedi pele o e ruma ditaba tša lekgono le di re kwešiše bohloko kudu especially batho e le bana ba motho ba sa kwane wa bona bana ba motho ba go tšwa ka mpeng ye tee ba sa kwane go sa kgathale gore motswadi o hlokofetše goba motswadi wa phela taba ye e kweša bohloko bragepe le batho ka moka ba e leng gore ba itemogela se ka malapeng a ga bo bona le ka malapeng a bona ke nyaka go ba eletša gore wo a bonang a emelele a rwale maikarabelo a ikemišetše go ba sehlabelo sa go hlola khutšo ka lapeng la gabo kapa ka lapeng la gagwe yena kore ba bitše a kere ko wena o bonang ba bitše ge o se ne founu tša bona go swana le bragepe ga a re ga a ne founu tša dikgaetšedi tša gage ga a di nyake a ba founele kapa a ba romele molaetša a bee letšatši la gore ba ye go kopana ka lapeng la motswadi a bona and then ga go ne ntwa go lokiša professor go feta go kgopela tshwarelo ga e gona ebile ba se ke ba re ge motho a re ke kgopela tshwarelo o mongwe a re o nkgopela tshwarelo e le ge o dirile eng ka baka la gore re ya lokiša go kweša bohloko a o se lezi ka ga matla la ramoshebo ke lezi ne liza ka ga matla la ramoshebo taba yeo wa e bona ga a rwale maikarabelo a ikemišetše go ba sehlabelo sa go hlola khutšo ka lapeng la gabo ke ema le wena ke dumelana le wena malome ka kapa ene a kgopele modimo le badimo ba gabo
ba mo fe sebete ba mo fe kgotlelelo yeah ya gore batho ba le ge a ka re ga ba kopantšhitše ba mo hlapaola a dule a tepeile ka fase gore moya wa gage o tlo o kgone go lokiša batho ba ke ema le wena batho ka moka ga bona ba e leng gore ba tla be ba rwala maikarabelo ebile ba ikemišetša go ba batswa dihlabelo tša ikhutšo ka malapeng a batle ka kua gae ba kgone go hwetša taelo yeah ya gore ge ba bitša batho ba kapa ba bolela le batho ba kgone go bakwa ba kgone go tla ge ba ba bitša yeah professor ke kgopela o tsenelele ka gare ga taba e malome ka kapa batho a re amogeleng gore leleme le re senyeditše ebile re boe re dumele gore leleme le ka bua la lokiša batho ke a le kgopela ge le bona gore banna motho o ne leleme ka gae e tla le monyakeleng taelo a fetogeng mmereko wa rena ke go thušana nna malome ka kapa ka kua gae ke dula le abuti ke boditše abuti ka le lengwe la matšatši ka re abuti o nkgodišitše go tloga bosieng go fihla mo ke leng gona le lekgono wa be wa nnyadiša wa be wa dira tše ka mokana ga tšone abuti mo gare a ke nyake terata ke nyaka ka mokgole ngodišitšeng ke nyaka re rute bana ba gore bana ba motho ko go kwana ene ka lebaka la gore malome ka kapa re kgona go dula fase re bolele re kgona go ba le tšwelopele bana ba motho ba go hloka nako ya go dula fase ba plane tša maphelo a bona e le bana ba motho ke bothata fela le dula ka moka le enwa tee le bana ba motho le bontšhe lerato le medimo ya bolena le modimo o kgona go lefa maatla gore mantšo a go tšwa ka ntle a go swana le boleleme a pale lebaka šile malome ka kapa modimo o kgona go tšea ngwana mo tee ka gare ga lapa go swana le laeza a re wena thuša batho ba modimo o kgona go tšea ngwana mo tee ka gare ga lapa a re ke kgopela gore o rie poelano o boetse batho ba geno ka moka le be ngata e tee monna Jakobo o re ke rata ge le le ngata e tee gobane ge le ka sebe ngata e tee ga ke tlilo thaba ke pofeng boele ka ngata dikgong le be ngata e tee le palele ke go tsenela ke dira ka gare jale le nna ke rata ge batho ba ka boa ba boelana ba nna tše di riagetše re ka se di dirulle e fela ka lebaka la lentšu la ke kgopela tebalelo le tshwarelo tše ka moka di tlilo fetoga lefela re a thoma bophelo bo boswa bo e leng gore ke bakago bo e leng gore bo tlo kgona gore thuša re a ba le tšwelopele e kaone ka gare ga malapa ga borena tebalelo e gona e beilwe tshwarelo e gona e beilwe le ge e ka sebe ya letšatši leo mara ge matšatši e se ya makago e rile sebaka di sepela motho pelong wa boa dilo tša gage di a dula ga botse ke mo ke reng ka labone re tlo bolela ka tšhelete tšhelete o swana le leleme o lošitše batho tšhelete o swana le leleme o sentše ebile o senyeditše le batho tšhelete ge re ka bolela ka yena ga re tlio fetša ka labone theeletša MCRS moago wa kgašo moago o go thušang ka mehlale ka matšatši ka maele moago o go fodišang moyeng moago o go gopotšang o go bontšhang dilo tše di tlang kua pele moago go nyaka go bona bophelo ba gago boloka theeletša bulela seyalemoya sa gago 96.3 o tlo kwa ditaba pitšeng tše kgolo tše di tla beng di apeile re bolela ka tšhelete monna wa gago o rile dikoloto ga go botša mosadi wa gago o rile koloto ga go botša mosadi ya gago tsene ka gare ga mathata a magolo o adimile ditšhelete di karata ga di gona ka gae le tša bana ga di gona ka gae di metseng ya bana o se ko a tsenelela godimo ga tšhelete prof a re ba bie re tlete re ba fa yona ka labone mongaka ke kgopela tshwarelo mo lebakeng leo batho ba prof ba bonang taba ye ya leme le gore ga ba kwane ke sa bušeletša ke a kgopela a ba rwale maikarabelo a ba rwale maikarabelo ka gore e molaleng gore modimo
o nyaka go šomiša bona go dira poelano ka mo malapeng a ga bo bona aga motho a bonang ga a swane le wo a sa boneng aga Professor Moremi o hwetšagala kae ka la bokae nako mang Professor Moremi gona ga matlala ra mošibo gausu le letamo seng gausu le tše dingwe dilo gausu le letamo ke mo a kry-agalang gona ye motho a bona letamo a tsebe goraoa go ra re ke gona mowe ya Professor Moremi o a hwetšagala toropo rena gausu ke Seabuswa le Mabelholo fihla mola Seabuswa ge o tenamela dinamela tša bohle ba gona bao ba berekang ka dinamela o tlono ba botša gore wa ga Moremi ba tlo go tliša ka bogwadi go swana le ba bangwe ba ba felang ba ba tliša ka kua Mabelholo ka taxi rank ba gona dikgwari tša go tseba go laela batho gore batho ba namela kae ba tlo go botša ka bogwari ba go fihliša mo ga Moremi go le go gona malome ka kapa dinomoro tša ga Moremi ke 060 959 03030 60 959 0303 ke mo batho ba tlo re kry-ang gona goba ba ka founela 079 170 9862 079 170 9862 or founelang Reverend Right Reverend Mopapa mo go 072 133 6761 072 133 6761 the Right Reverend o tlo bolela le lena gantši ge go nemelaetša bohlokwa le mofe yona ke tlo kry-a tše ka moka go yena ka ge e le gore matšatšing nakong e ntši ke ne le go swarega e le gare ke alafana le a mang a malwetši ba gešo ke le rata ka moka ba gešo ke le ratela tše dibotse ka moka ba gešo ke rata go bona le fola ba gešo ke rata go bona le tšwa ka gare ga mathata a leleme ba gešo ke rata go bona ka malapeng a bolena le boelana ba gešo ka modimo wa phelang wa badimo ke re tše ka mokana ga tšona di tlo loka ge e le mebereko ke re e le tlo e kry-a ge e le dikhese ka moka ke re di tlo boela go beng ba tšona ba gešo ke le rata ka lerato la nnete la modimo le badimo ke re modimo wa lešogofadi Professor batho ba ba ka ratang go sepela le lena ge le ya nokeng ba ka fitla ka kua ga e ka nako mang ke kgopela gore ba make sure before 9 ba be ba fihlile ka gae before 9 ba be ba fihlile ka gae and then ba tle se ke se kgopelang ke gore batho ge ba tloga ka gae ba ya nokeng ba tloga ba boletše le medimo ya ga bo bona go na le taba ya gore batho ba tsebe go phasa go bonolo modimo wa ka ke nna mokete ke nna ngwana mokete ke a sepela ke ya ga Moremi se ke se yelang ga Moremi ke matshwenyego a ka šiaga ke ne mmereko goba ke gale ke nyaka go ba le ka gare ga lenyalo goba ke gale ke nyaka tše dibotse mentiona dilo tšeo di nyakang tše dibotse and then le mokgwa wa tšhireletšo then go fihla kua mangelo e ka bona šetša kopane ba tseba seo se tletšeng then ba go ntšhetša taelo yeo yang ka yona nokeng gobane ka nokeng a re hlape ka taelo e tee ya go swana motho o mo le mo o swanetše go ba le taelo ya gage gomme ba tla be ba le gona ba profeta le baruti ba ile gore ba tla ba berekana le mokgwa wa noka le bao ba berekang ka tša setšo dilo di a kgona go loka godimo ga bophelo ba gage ba sepela ga botse malome ka kang Professor a re a leboga a re tshepe gore ba tla fihla ka gae ke moka ba kgona go ba eletša mola le mola gore na ba swantse ba rapele jwang ba bolele jwang gore modimo le badimo ba ga bo bona ba kgone go ba etela pele ba kopana le ba tloutša ba roka ba kgone go fa tloutša ba roka tsela ya gore na ba swantse ba thušege ka tsela ya mohuta mang ke lebogile mongaka sebaka se e leng gore le ebile le sona gona mo pitšeng tše kgolo letšatši na le kgono taba ye e nkgwathile kudu e kgwathile malapa a mantšhi empa ga gone taba la bone la beke la bone ka la bone ka kapa re lebelela taba ya tšhelete money